Rusizi. Umukecuru warokotse jenoside yatewe n'abataramenyekana bamubwira ko baje kurangiza umugambi. Umukecuru w'imyaka 74 warokotse jenoside yakorewe abatutsi utuye mu kagari ka Shangasha mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi arembeye mu bitaro bya Gihundwe nyuma yuko atewe n'abantu bataramenyekana ku manywa y'ihangu. Baramukubita bamubwira ko baje kurangiza umugambi wabo. Bamusize bazi ko yapfuye. Mukantagara Pelagia ubu arwariye mu bitaro bya Gihundwe nyuma yuko akubiswe n'abantu bataramenyekana bamuteye iwe saa 5 z'amanywa. Ubwo aba bantu bamuteraga yumvise bakomanga ajya kubakingurira azi ko ari abamugendereye, ariko agikingura bahita bamukubita ikintu mu maso yikubita hasi. Bahise bamwadukira baramukubita bamugira intere ndetse bagiye bazi ko yapfuye. Amakuru yatanzwe n'uyu mukecuru nuko ubwo yakubitwaga yabashije uwamuhohoteraga impamvu bari kumwica. Bamusubiza ko bari kurangiza umugambi wabo nk'uko umuhungu w'uyu mukecuru witwa Niyoyita abivuga. Ati inzego z'umutekano ziri kumubaza mu gihe yaratangiye kuba nk'utangiye kugarura ubwenge. Yazibwiye ko yabajije abamukubitaga ngo ko munyica, bamusubiza ko bari kurangiza umugambi. Mukangango Sofia watabaye ubwo yumvaga uyu mukecuru atabaza yavuze ko yahageze asanga Mukantagara yakubiswe mu mutwe no mu maso ku buryo bukomeye, ahita amutabariza ajyanwa kwa muganga. Ati numvise atatse nzamuka nirukanka duhurira ku irembo turamwicaza atwereka uko bari bamaze kumugira. Tubona afite ibisebe byinshi mu maso yakobaguritse mu misaya. Yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Shangasha ahita yoherezwa ku bitaro bya Gihundwe kubera ko yari ameze nabi, akaba ari naho ari kuvurirwa ubu. Abaturanyi be bavuga ko nta gushidikanya ko uru rugomo rufitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside, babishingiye ku kuba uwamuhohoteye nta kintu na kimwe yatwaye nyamara hari amafaranga ndetse na telefone. Niyoyita ati ntabwo natinya kuvuga ko bifitanye isano n'ibyo ingengabitekerezo ya jenoside. None se niba umuntu yaraje akavuga ko aje gusoza umugambi, urumva uwo mugambi ari uw'iki? Iyo aza kuba umujura yari gutwara telefone n'amafaranga mukecuru yari afite, cyangwa akanajya mu nzu agatwara ibindi bintu. Umunyamakuru yageze mu bitaro bya Gihundwe aho Mukantagara arwariye asanga atangiye kuzanzamuka bitandukanye nuko yari ameze akimara gukubitwa n'aba bantu bataramenyekana. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rusizi Habimana Afredi yavuze ko kugeza ubu hataramenyekana uwakoze icyo gikorwa cy'ubugome. Ati ni ikibazo twahagurukiye nk'inzego. Ibikorwa nk'ibyo by'ihohoterwa iyo bikorewe uwarokotse jenoside biba biganisha ku ngengabitekerezo yayo. Nicyo rero turi gukurikirana tukareba kugira ngo dushakishe ababikoze. Kuri wa kabiri ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi n'ubw'umurenge wa Gihundwe bufatanyije n'inzego z'umutekano bagiye Shangasha mu nteko y'abaturage kugira ngo babahumurize nyuma y'uru rugomo, ari nako bibutswa kwirinda ibikorwa nk'ibi biganisha ku ngengabitekerezo ya jenoside. Iki gikorwa kibaye mu gihe hakomeje kumvikana ibikorwa byo guhohotera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, bamwe bakanayiburiramo ubuzima. Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi mu minsi ishize umukecuru Nduwamungu Pauline wari wararokotse jenoside yishwe aciwe umutwe, igihimba cye gishyirwa mu kimoteri cyariwe nawo umutwe we ujugunywa mu musarane, aho kugeza ubu umwe mu bakurikiranyweho ubu bwicanyi yemeye icyaha. Twerekeje mu mahanga, agahenge hagati ya Israel na Hezbollah katangiye kubahirizwa. Guhagarika imirwano hagati ya Israel n'umutwe w'abarwanyi bo muri Libani wa Hezbollah byatangiye gukurikizwa ku mugaragaro guhera saa 10 za mu gitondo. Niba ayo masezerano azakomeza
azarangiza intambara imaze umwaka urenga hagati ya Israel na Hezbollah yatumye abantu ibihumbi 10 muri Israel ndetse n'ibihumbi 100 muri Libani bahunga ingo zabo. Impande zombi zagiye zirasana kuva tariki ya 8 Ukwakira 2023 nyuma y'umunsi umwe Hamas igabye ibitero by'iterabwoba ku majyepfo ya Israel. Hezbollah yavuze ko ibitero byambukiranya imipaka kuri Israel bigamije gushyigikira umufatanyabikorwa wo muri Pakistan, Hamas. Mu mezi ashize imirwano hagati ya Israel na Hezbollah yarushijeho kwiyongera nk'uko iyi nkuru dukesha Deutsche Welle ikomeza ivuga. Muri Nzeri, Israel yakajije umurego mu bikorwa byo gutera ibisasu maze igaba igitero ku butaka mu rwego rwo kwegeza abarwanyi ba Hezbollah kure y'umupaka wayo na Libani. Hezbollah ishyigikiwe na Iran ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba na Amerika, Ubudage ndetse n'ibindi bihugu byinshi. Nkuko twatangiye twahereye ku nkuru y'umukecuru warokotse jenoside watewe n'abantu bakamukubita hafi kumwica, ndetse binavugwa yuko bahavuye bazi yuko bamwishe, ariko Imana ikaba yakinze ukuboko akaba agihumeka umwuka w'abazima. Nkuko twabigarutseho n'ibikorwa byagiye bikomeza kugaragara hirya no hino mu gihugu, dore yuko mu Inyagatare naho hari undi mukobwa nawe wishwe, nawe yasanzwe mu nzu amanitse mu mugozi wa computer. Famiye yikavuga yuko uwo mukobwa nta kindi kibazo bari baza afite, ndetse yuko yaramaze n'iminsi yongeye gusinya indi kontra y'akazi, ndetse bigaragara yuko yarabyishimiye. Ndetse peri we wo muri famiye ya GRG cyangwa ARG yari yavuze yuko uwo mukobwa ari no kwitegura kwiyandikisha muri kaminuza kugira ngo akomeze yige amashuri ye. Bakabishingira bavuga yuko uwo mukobwa nta kibazo yari afite, ko yaza kuba yari afite ikibazo atari kuba afite izo gahunda zose. Ariko bamwe bakavuga bati yiyahuye, abandi bakavuga yuko atakwiyahura kubera yuko yari umukobwa ahubwo unakomeza n'abandi mu gihe baba bafite ikibazo. Bakavuga yuko atakwiyahura. Na mama w'umubyara yavuze yuko umukobwa we bari bamaze hari haciyeho iminsi mike bavuganye, amubwira yuko nyine yasinye indi kontra cyangwa yafashe indi kontra y'akazi, wumva yuko ari umuntu wishimiye ubuzima. Nyuma biza gusangwa yapfuye, ariko bigaragara yuko bikomeza guteza urujijo mu bantu, ari nacyo cyatumye RIB ikomeza gukora iperereza. Twagarutseho ku mubyeyi witwa Nduwamungu Pauline nawe wishwe bakamuca umutwe, igihemba bakakijugunya ukwacyo, n'umutwe nawo bakawujugunya ukwawo muri toilette. Ni ibintu byababaje abantu benshi, ni inkuru yababaje abanyarwanda benshi cyane. Abanyarwanda bose yarabababaje uburyo ki abantu bagifite ubunyamaswa bungana gutyo nyuma y'imyaka 30 tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Nyuma y'imyaka 30 yose ishize ukabona abantu bagifite umutima w'ubunyamaswa umeze gutyo. Mu yandi makuru twagarutse ku nkuru yuko Israel na Hezbollah byasinye amasezerano y'agahenge. Abantu bati biramutse bikomeje ayo masezerano kubahirizwa, wenda iriya ntambara yahagarara, abantu baravuye mu byabo bagasubira mu ngo zabo. Ngayo nguko ayo namwe mu makuru yaragezweho. Reka dukomeze tubakusanyirize n'andi makuru ari kugenda avugwa hirya no hino bitangazamakuru bitandukanye. Turabakunda cyane, mujye mubana natwe mu buryo buhoraho mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi.